Ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel la wenza kanje like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo kwezemidlalo osukwini ke lwanamhlanje. Ngizokubhekela ke nje lapha ya kwi-game between i-Orlando Pirates ne-Mamelodi Sundowns. Ngizokupha i-update mayelana ke nomdlali osuka kwi-Orlando Pirates uMonapule Saleng ojoyine i-Mamelodi Sundowns. Lo mdlali emidlalweni ke sidlalwe i-Mamelodi Sundowns ebengakaze ebe khona ngisho nako wodwa umdlalo, kodwa kuma-trainings ayo i-Mamelodi Sundowns uhlezi ekhona. Isizathu ke sokuthi angadlali bekubikwa ukuthi ke engathi ke usanenkinga ye-injury engamvumeli ukuthi abe khona emidlalweni, but ngokwe-training iyamvumela ukuthi ke aqhubeke ayilolonge ne-club just ukuthi leyo injury leyo igcine ihilekile. Eyingena njengamanje kuthiwa ke lo mdlali useluleme ngokuphelele, okusho ukuthi i-Orlando Pirates ingase ithwale kanzima ekuwona ke umdlalo wakusasa we-Betway Premiership ngolosithathu ngo-7:30. Monapule Saleng is back and ready to pay back. Orlando Pirates impela izolitheza olunenkume. Like i-video, subscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.